O le upu leo mea ua teu ilo loto. E mafai ona avea e teu me lelei, to e teu me leanga. O mea o sa ili atu le atua le neva yaso. As I seek the Lord this week, Leo o fa longo ai. I actually heard this morning. O sili le atua. I asked the Lord, E sa e meta uma maua iu tangata mawai. why are our people, they so far from you? E sa e me le fa longo i tangata ila upu. Why are our people don't listen to your word? Wale lelei e le o wina la upu. Is the teaching and the deliverance of your word is not good? Pele o mafai o na fai i mātou singa luenga lelei. Are we not doing any good works for your people? E hala i au fetalai. According to your word says. Ale o manino lenei tae. But it's clearly the word of God this morning. O no mea na o maua mai le atu. Because these are the things that I received from the Lord. Whamai. O nei pule ha i lātou i o lātou loto. Because every people, they have the control of their own hearts. E sili atu le lātou na nau i mea o le si o manga ma le laulangi. They rather desire for more of this world and what is in this environment Nei no mea o loo malo. than the things from you, Father. O whaamari na i mea wana o na fōlinga mai. They are being satisfied with just the things that appear, A o mea ele mautu i a mea. but they are not really firm before you. A o ele au tusi na su ele le Luka. E o no. Luke 6, 43, 44, 45. Feita wina apea. Ele ai fo i se la au lelei. E fua mai i fua leanga. Le ai fo i se la au leanga. E fua mai i fua lelei. Wala au te tasi mona lava fua i loa ai. Wa au mai me lelei e tangata amio lelei. I mea lelei o teulo na loto. Tangata amio leanga foi wa au mai me leanga. I me leanga o teulo na loto. Wa o tele le me le loto e tautala mai e le ngutu. Wa lava lea e fai ma o te lenga le upu mo moli atu. E le mafai o na tatou tau fia me le ima me le anga o mai loto. A le upu ta ua le ihi. O le upu leo le teu. O le upu leo me ua teu ilo loto. E mafai o na avea e teu me le lei. To e teu me le anga. What is treasure in your heart, whether it is evil A fai e or te bad. wina me le le ima me le anga. If you treasure in your heart evil and good, O me fo i e halia e lo wolanga. those other things will actually reflect in your life. Ai a fai te teu me le lei. Ma me sili ma matango fie ilo loto. But if you treasure in your heart every good things and great things in your heart, O me fo i e halia e lo wolanga. those are the same thing will reflect in your life. A wā whai o le upu moli, wha mai a wā o me tū mai le loto, e tautala mai hele ngutu. For out of the abundance of the heart, your mouth speaks. O me te tautala ai, What you speaks e le tau whailo mai me lo loto. doesn't try to reflect what is in your heart. A wā e moni upu ia Iesu, What the word of Jesus is true. o me te tau wina lo loto, What you treasure in your heart e alia e lo o langa ma lo soifua. will reflect in your life, A wā o me i wa tū mai lo loto. because those are the things that fill your heart. Matanga le upu launga le nei te hao. From the starting of the word this morning, A salamo, repent. e se le lei o le tua. Our God is a very good God. E le ngata e whailoa, He's not only He reflect and show forth, ai a mai ma le tali ma le awala e whai ai. but He also bring the answer and the resolution for it. Whamai lea o le e ngalo mea ia. Jesus said those things will be forgiven. Pe a wha pe moni lo loto. If your heart is really true, E moni foi lau wha manga. your forgiveness is really true. Awa o le loto o tangata. Because the heart of a man O le whata whai taulanga lea. is the altar
E te whaitaulanga I le tua. that you have to sacrifice to the Lord. Awa o lo ngutu. Because your leaves E whailo mai e lau taulanga lo whailo roto. reflect your sacrifice that coming out of your heart. E leo fina ngalo le I au upo. Not because of the words you E whai speak. mai o tātou lo ngutu. It's coming from your lips. Ai sau mai le loto. But all within your heart. Ina ia tā ua I le tua. So that it will be important to God. Lana whaamanuianga mo tātou. His blessings for all of us. Ai tula e mai lenei tai ao. As you stand up this morning, Tula ia o ele me o iai. just stand up where you are. E te iloa le me te wha iloa I le tua e wha mangalo mai ai. You actually know what you have to tell God to forgive you. La tu atu te mine e te talo ai. This is the opportunity for you to pray. Te talo a oi. You can pray. Te talo mai. Mai le ta ele lo loto. Pray from within your heart. Awa o le tua e moni lo nanga le leima lo nalof. Because God is so faithful E wha mangalo fo ia te ai. and He is faithful to forgive you. Awa te wha tanga ina le fili. Don't ever allow the enemy, O le pule o lo iai I lo whaiva mau lo ngutu. the power within your tongue and your mouth, O wa le ola ma le oti. death and life, O lo iai le pule o lo whaiva. is in the power of your tongue. E te tau tino ai. When you confess, Awa o e iloa ma e te tono. because you know and believe E wha mahoni lava le atua. your God is faithful. Te talo lo oe. Pray right now. Te talo lo oe. Pray right now.